Ufunani ekhaya? Mina. Ufunani? Ngizoku-expose bhuti. Ufunani ekhaya? Kade uhlukumeza umngane wami. Ngakutshela kudala ukuthi angifunda ekhaya. Ngizosolva le nkinga ekhona la. Kanti kini buthatha ba-abuthi. Mina ngeke uzungenzele utho bhuti. Noma ungangikhomba. Siyabuta kwayelisitabona mama. Ngenzani mina? Ukhanda umngane wami umfazi wakho. Umenza umfazi wakho uyamlala uyamshaya umtshela ukuthi uyithatha bro uyithatha mana buthi umngane wami akasakwazi nokuthi eqoma ama boyfriend alinganayo ngoba uyazi ukuthi wena ukhona umenza umfazi abafazi bagcwele wawulala umntana wena angifuna amakhamera lekhaya ufuna why ungafuna amakhamera wawungayizwa ukuthi sithini Munkeng Mr John said lovers Munkeng Hana pepa uzure ipaba na babanyane. Nice. Yeah. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Josie Bioscope Will Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today in box this week, Cindy Swale Cindy Swale ki the best friend. Ska highly the best friend is jwalo Cindy Swale what's making us blue. Kutla ki kutlisa ikutlwe hantle maikutlong because of best friend aka e abuse wa ke malume wa hae wa mo robala wa mo shapa bua mantswa phetho etsayeng a Aus Blue best friend aka e thaile hohlo wa itse keng azama o bua maybe mhlomong a jotsa bo makhelwane mara ha una thusa e tholang a re no ke bone go what's making ha re nke qeto re tla Josie Bioscope because of ke yona platform fela e ka re fang thuso what's making le ha malume wa ka batla mpolaya o ga batla o etsang e be le go batho ba tseba hantlantle e tloa ile malume wa ka hobane hantlantle ke mo expose itse gore ke malume mara wa ngobala e bile wa ngabuse so guys ntho tlo etsang ke tlo tsama ke lata o sindiswa le o scam batle ba tlo joina mona ke tlo utlwa hantlantle ho etsalang ka malume o na leng pilo empe hore a qetelentse re ipa fela moshana wa hae e mang hanyane fela kilo balata yes baby. Hi guys, I am back again o sindiswa le o scam o sile kae ke teng le ka sis ke teng my sis ne ke kopa o jotsa di viewers le bitso la hao le go wa o re ngolletse lebitso la ka ke nna Kamo ke le ngwalletse cause malma wa ka wa nhlopha wa ngabuse go robala le nna wa nshapa a ke gone o bua le yena o itadile ning malume wa hao ntho ya go abuse o shapa go ba le lwena se le gale se le gale robala le nna nshapa tsa gone bua o ile wa thaya mhlomong ho bua le family ya hao ka taba e sa o tshwareng hantle o ile wa etsana o ile wa thaya pele o tla gona no a ke na batswadi mama go tlhokofetse so ke dula le malma wa ka fela ke buritse chomi ya ka fela ke chomi ya ka ke moritseng so o le sonje wa motshaba wa robala le wena wa robala le nna ka motshaba vela a ke gone lo bua le yena wa nshapa wa nroa wa nkoba kontlong so ke buritse chomi ya ka o so chomi ya o ke yone tlo thusa gore le wena wa itse keng bane o khale ntse o qoqela yena gale ke qoqela yena o kae ke teng wena kae ke teng my love ka lebitso mang ke Slindiwe nna ke chome ga Kamo so Slindile ne ke kopa jotse di viewers tsa Josie Bioscope whatever o itse bang ke kopa o re jwetse fela ho etsahalang ka best friend ya hao the situation ya hae na best friend ta ka shame yo salam potso re nje maloma hae o robala lena ever since go tlhokofetse batswadi ba hae so na mpotso re maloma hae wa mo abuse o robala lena o metsa msadi wa mmetha and wa mo threatena hore aka jwetsa batho o tlo mmolae so razama go ya ko bathong like bo makhelwane re buel bona so a ona help re kreyang so kana hana he karai it's better re zame reality show wabo gore maybe re ka zama re ba mo thuse ka something cause wa tshabo ya kwa maphodiseng o tshabo le maruma wa hae o tlo mmolae so hantlantle lona le batla go Josie Bioscope le thuse kang today na ke batla nje malma ka stop and try etsang ya o nhlokomeza o robala le na o nshapa o nroa I stop e bile a tshwarelwe le yona ba mo tshwara ba mo tshwara so hena o teng yena malume mo o teng kontlong o teng o teng so hey guys ntse re tlo etsang no ska o sa re malume o teng ka montlong ke tlo sa mali team re lo kena re lo bona malume o na leng pilo empe gore a re ipe ngwana e ba abuse ngwana gore bothata keng ke kopa re tsamayeng team please yeah Maybe unayo umuntu yena umalume mhlawumbe intombi intombi ngumuntu unjani yabasaba yayisaba intombo kunjani umuntu ngithi ngikhuluma naye ntombi but nje since ngihlala naye ngaze ngabona intombi
Because unokuphuma ayophuza phinda abuye. Shuthi yenzeni intombi. Yeseka yenza wena into nonzama uunderstand lokho ukuthi eish. Bomalume ba cruel man. Isenka ufela mara nje. Dintsha. Ayiluma ke re maisisi le okay. Ke kopa o kene maisisi. Re tla mtlella mo bitse. Wa bo. Ke mara wena ka se shapa ngwana. Ke bona ka ngwa motshaba ne. Eish. Hey guys, re sentsane re emetse ka mo wa bitse malume wa hae. Wa hlaya malume. Gogo. Dumela. Batho ba ba hola skise go pa tshwarelo malume ke a bona go dutse le batho mo ne re kopa fela motsotso wa hao please. Ya ke pa tshwarelo fela go thusitse ka di camera sa letela ne re kopa fela moment ya hao. Yeah, thanks. Batho ba ba holo ke tshepa gore le shapa ne re kopa fela moment ya malume. Thanks. Mshana kwaqala amakamera leka kwenze njani mshana? Yeah, ne ke kopa fela utswele ka montle. Utomtela ayika. Manje wazecwala amakamera la emzini wami kwenzakalani? Re kopa o buela ka montle motho o mola ke re o dutse le batho ka mona jwale re sketsa le rata and re ka se kgone go bua le wena ka mo. Motho o moholo le kae? O tla ke o tla tseba hantle go etsalang motho o moholo o right? Ubiza amakamera leka. Ufunani ekhaya? Mina. Ufunani? Ngizoku-expose bhuti. Ufunani? Kade uhlukumeza umngane wami. Namhlanje ngifuna uvele. Uyafuna wena ekhaya? Namhlanje nje ngifuna iphele nje lento le ingaphindi. Wait aretse sona ne motho o moholo please no stop doing what you doing. Bona motho no please Mr. Jones please wait again. Ke kopa o khalmele Namhlanje ngake-expose. Oh man abuti king man. Namhlanje uhlukumezikile. Akakwazi nokwenzani nje akazi nanesikhathi kuthi ehlale nami sixoxe kube right njalo uhlale ekhala ngawo. Kanti wayo nalihlo etileng. Angifuna amakamera leka ngifuna. Why ungafuna amakamera? Why ungayizwa ukuthi sithini? Athi man. Namhlanje nje iyaphela lento yakho yenzayo bhuti. Mina nje ungangibambi. Ungangihlanganisa ikhalo. Yes sis. Emapini. Ungibambi. Wa ulistaboni motho moholo. Mr. Jones. Hamba. Hamba. Abuti wa wetsa so. Wa wetsa so. Re mamelo re tlile le Josie Bioscope re tletse. Ngakutshela kudala ukuthi angifunda ekhaya. Ngizosolva le nkinga ekhona la. Kanti kini buthatha ba abuti. Angifuni umuntu ekhaya. Uyazi na ukuthi angifuni. Angifuni. Uyazi ukuthi ngazi inkinga zakho izinto zakho zenza kumngane nami. Yingakho ungangifuni. Angiyindawo ke la muthole Mr. Jones. Re kopa utlwe re batla re. Angiyindawo. Namhlanje nje iyaphela lento yenza kumngane nami. Yini nifuna le? Motho moholo. Re kopana kwawo please. Nifuna? Re kopana kwawo please. Re kopana kwawo. Hayiwani fela go re mamele. Ga kopa. Tlolla khomba ngwana sithaka hao tlolla bana motho moholo. Nifuna nda? Tlolla bana. Wa bona ha o ka tlolla bana o tlo understand hore re batla eng. Tlolla bana. Okay motho moholo. Uhlo mamela. Batho ngabuti. Ngeke uzungenzele lutho. Wena. Mina ngeke uzungenzele lutho bhuti. Noma ungangikhomba. Siyabuta wayalistabona ma. Ngenzani mina? Ukhanda umngane wami umfazi wakho. Umenza umfazi wakho uyamlala uyamshaya. Ngitshela ukuthi uzomthatha. Uyithatha bro. Uyithatha. Malume. Mana buti. Buti siyacela. Yabona wena igora lezongibizela zona. Ngibambe isona. Utomtala. Bakho-ke namhlanje bhuti. Emapili motho moholo. Wa o re ipa ngwana. Angibambe isona. Wa o re ipa mtshana wa hao. King wa o metsa msadi mshana wa hao. Wa o etsa jwana. Wa o etsa mshana wa hao msadi. Ha una girlfriend motho moholo o ba go ba le ngwana mshana wa hao. Makathethelele mshana. Mshana ke kopa jotse malume go bothata ke eng hobane wa rasa ba tlo re fa chance. Wa tseba motho moholo ha motho na le molato re mo bona ka o reacta ska wena. Tlola ntho tso di etsang please. Jotse malume go bothata ke eng? Malume yini inkinga yakho wawungihlukumeza? U yetsa eng? Wawungenza umfazi, wawungilala, wawungishaya, ungilala, wawungenza umfazi. Nangu umuntu ofaka umkhubo pheta. Umngane wami akasakwazi nokuthi eqoma ama-boyfriend alingana naye ngoba uyazi ukuthi wena ukhona. Umenza umfazi. Umshana wakho. Wetsa ngoba Wanrobala, wanshapa, wanrowa. Uyinto wa ushapa ngwana umogobala utluwa. Mama musongibamba soba. Hey. Ungibizela igora ethi uzongenza so. Ngikubizela ngiyigona. Ngikubizela ukuthi namhlanje kuzovela lento ohlala uyenza kumngane wami. Wa o re ipa ngwana.
mshana uzongihlambalaza phambi kwabantu. Akakuhlambalazi uyakubona ukuthi uyagula umuntu omdala. I'm so sorry to say that. Umrape jwa ngwana omunyaniso. Wa o robala le ngwana ha una di girlfriend di tletse so. Araba nna motho moholo. Why o robala le ngwana? Endlini mshana yime. So umenza msadi. Umenza msadi ubani wamondla. Mshana ngithengela ubadala ukudla lo mntana lo. Wena uyambadalisa ngesex. Usungibamba so. Wena ngikuthengela ukudla la endlini uzongihlambalaza phambi kwabantu so. Wena umbadala ngani ngesex yokuthi umlalo umenza umfazi. Abafazi bagcwele wawulala umntana wena. Mele umhlaba wonke ukubona ukuthi wena uyi-rapist umuntu omdala. Wena uyi-rapist. Mshana ngikuthengela ukudla la endlini nginika imali ukhera every day esikoleni. Ungenza so. That's why umbhebha ngoba umenzela izinto yilo kusho. Ngikuphephe nini mshana awumbhebhanga yini wena? Nangu umuntu ofaka umkhuba pheta nangu. Akinani re tlo khona o bua le malume please. Akinani re tlo khona umuntu ofaka. Siza umngani wami. Ayikho into engiphetha mina ngisiza umngani wami. Ngoba yena uyakusaba, akakhona ukukhuluma. Wathi banginosebenzela bude ntho tshwantse ngiyetse fela ukuthi sihambe naye mhlawumbe. Because of abantu yetsa mo. Wena wa bonala ntho e we yentse ba tseba motho ha yentse something ha batlo re fa chance ya hore re mo botse so ha rena nakwa ha ntho tlo yetsa ngwa tsa ke o ya police station no wena o lo bulelwa case Mr. Johnson can you please take this guy please lovers ke kopa monkeng wena o baba gender based violence o lo robala di selling wena o sedli nimsab monkeng Mr. Johnson take lovers Monkeng hana pepa uzuraipa bana babanyane nice yeah wow raipa bana babanyane hey man uyaraipa nimsab wow raipa wena uzobona ubaba khona umtshela my sis ke kopa le mjoineng please le tla tsamayang wa itse king guys ke a tshepa gore la bona a buta o sela hakaka ha ba tlo re araba ho tliya hore ke rapist ho tliya go fela ntho o yentse ntho go lo yetsang fela nje re lo mbulela case njalo tshwara le go bala diseleng ke ba gender based violence ke a le rata ka fela if lwena mo wa rapiwa a ke batle next ka batho ba mme ba batho ba bo maskis ke ba bona yes baby anef o sele o a re tsamayeng mo pusheng was yeah please ukwenzani umshana ukwenzani uyaraipa wena wawuraipa umshana wakho uyirapist wena from malume ndini